Importane centar, Zagreb. Uvijek živo, uvijek akcija. Brdo naroda, lova se okriće. A što je zanimljivo kod Importane centra? Utemeljeno 1993. Znači usred rata. Utemeljeno 1993. Usred rata. Ima ljudi koji su mislili samo o biznisu. Idemo raditi biznis, idemo raditi lovu. Završen objekt 1994. Dok smo mi u skloništu pod granatama začepljivali uši, ima ljudi koji su mislili drugčije. Biznis, lova. Objekt završen 1994. Započet 1993. Usred Domovinskog rata to se napravio biznis. Oni su mislili samo na biznis i lova. I dan danas 2016. godina mlate lovu. Konzum dućan radi 0,24, uopće ne zatvara. Dan noć radi 0,24, lova, mlati se lova. Money. Money make this world go round. Komel kolac, komel konopac, a komel Importane centar.